namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Chiyane of course namuntlha hi ta hi like Gagash vele loyi hi nga ta hi khe n'wi linka na Hosi Mr Post even Benny Mayengani vele and then from there ta hi khe hi timhaka ta vudyelwa na tetiya vele kwala ndzeni ka live a yi suki kusuka mani. Yeah, so hi ti 12 ta May ku na hi video vele live ya nga hi endla ta hi khe hi tela vumenemene ende ni vone ku suggest na track ya vumenemene laha henhla ni hlamala loko ku endleka yini Master T what's happening as you can see ya Shandesh kwala veri mamenemene hi wena kona hi ta yingisela ni vona ku endleka yini hi track leyi. Yeah, I ain't getting vele got that section. Yeah, so like Master, it's because Gagash ta kind of a birthday celebration. Yeah, as you can see, poster ayela kwalano mit 31 ta May. So lo yeah, check vele ku ku invite again Benny Mayengani tani swi swona kwalano. La question leyi suka kona and then swo tala hi ta hi khish refers. I don't know ku ite yini Gagash. Uhandzele ndzhaku huku wena unisila nina wa mina inina wa mina. Okay, I tell him okay, it's fine. Mr. Post, please hit the door. Ite ila kota the door, Mr. Post. Barshadi show. Mr. Post, please hit the door. Ite ila kota yena. Kumuna ala kufucha afuchili mkumba swivusiku. Isakula kufuchela me. So kun teka Master Tilo se khe expand mhaka hi leyi mhaka guys leswi ndisa swona hensi question leyi yi tini I ku vele tani leswi mi swona ku 2025 Benny Mayengani ta tlhela kambe ka birthday celebration ya Gagash but loko se khe hi cheka mhaka leyi tlhela hi kuma ku na hi 2024 a ku rhambiwe Benny Mayengani the president ka birthday celebration ya Gagash hi tlhe hi cheka hi 2023 yeah nakona still a ku rhambiwe Benny Mayengani kwalano leswi swa swi humelela after loko of course va ve va rivalela na Gagash after beef ya N'wamalaji a va ve va rivalela then ku tlhela ku tlhela Benny Mayengani wena mhaka leyi mi nga ma hi hleketa mhaka yaleyo but loko hi cheka 2022 hi la of course a rhambe Hosi Mr Post and loko hi cheka kahle ka 2022 eminkarhi leyi inani Gagash a holova na Benny Mayengani so in some way sort of it's basically more like kumbexana hi ngo Hosi Mr Post was used in some way if you have to be fair. Nga yi vula tani in that format since Gagash a lwa na Benny Mayengani a swo ka vheliwa ngopfu during that period mi nga ma hleketa ku n'wi nyika ngona ti-gig even then se hi ku 2023 vheve va rivala na Benny Mayengani se hi vona prioritize ngopfu Benny Mayengani ko vheve ti answer ta yena Gagash ivi a swi hlamula hi xitalo ka ku yena i prioritize business so ku hi yesa hi tirha na Benny Mayengani ku hisa hi tirha Gagash a ri sungula kha swi vula ku hisa hi tirha i twini na ku Benny Mayengani i make more business sense ma vona mhaka leyi so hi leswi mhaka yi va kha yi fambisa swona so at least a hi munhu a nga tumbela hi swilo swa yena ivi last rate ku hisa hi tirha i twini na ku Benny Mayengani hi yena a mekaka more business sense ku hisa hi tirha yena ma vona mhaka leyi so hi leswi nga xiswona sweswo hence hi vona kha buka ngopfu yena Benny Mayengani compared to Mr Post ma vona mhaka leyo ende ni vona gig leyo of course a rhambe Mr Post le 17 ko vumenemene guys this section vele tani swi Shandesh a vulaka le henhla le a ku mamenemene okay. So kuna event yo karhi na ku mi komba yona la ku vumenemene lebyi guys I'm not saying there's something ola ku hinda hi va hi kandzinyana because okay kuna event leyi ri kona leyi ya Gagash hi endleni the 3 ta May la a rhambe Hosi Mr Post lexi nga fa xi hlamarisa hi event leyi Mr Post a nga zangi ku yi posta like on his page oh yeah ka Mr Post I don't know what happened but yes ku ya yini ya swi kahle leswi confirmela sweswo he did go there a yini but lexi nga fa xi hlamarisa i ku that event a nga yi postanga on his page as you can ku na video zo ngene hara musana event swin'wana ku 5 May yi ta yi kha yi humeni last time a posta ku 21 ta April a nga ha postanga yes ku nghena ka Facebook a ni kha ni swi verify swo fana sweswo but he never posted that event leswi a swi ri a bit weird hi ku lomu munhu se a va a rhambiwini a nyiko na deposit i fika posta la and a yini kombisa ku was paid so a no hinda ni brush yaleyo ku if swi nga ku ri maybe ku ri clash ya swona swa birthday na I'm just saying sweswi a ku na theory ya nchumu a wu hundzi kona
So hayi leswo guys mi ta mi kha mi khomenta below ku mi vonisa ku yini ku i mhaka leyi nga public a mhaka leyi a nga za hi tumbetela yona Gagash ku hi sayiti ra yena emdeni of course ke hindza hi ka mhaka ya vudyelo byi ni hlamarisini vudyelo bya kona lebyi Gagash a nga swi pakisa swona laha of course a refera to sayiti ra a hi ehagiyazo laha okay let's continue hi talk this section and Grotman given mali ya mina ya kuma ka mfundhisi ya birthday a yi nga nelangi ntanga yi ri ntsongo ni ni tlhavela kahle ni ku happy belated mara kokwani ko security le ku teni sika before you got that say ni hleke ngopfu I love swat so vudyelo ku ri kahle ku munhu i fika i tlhela a va na power yi kole ka vudyelo loko a kombisa ku laha mi ni tlhavelangi kahle ni kombela mi ta chela mo mani a swi na power vo Gagash swilo swa tiphina swona so imagine guys ni tlhaveriwini laha hi xikhulu a hi ngo vula vhele vulavula hi vo Mr Mtsenga ni ku hayi Mr Mtsenga no mali mi nga ni tlhavela 5,000 ya n'wina a yi enough ngetelani lava 10,000 i power ya vo Gagash yaleyo hayi okay yeah then of course a khalula hi security leyi nga ta yi kha yi ta kule khara ni ngo vheta hi hetisa hi this section hi twa ku i ri yini swi endlisa ku yini tshikini swa ti-birthday swa birthday ta ka celebration ni veka kahle ka maxitsi yo basa matwa mati makhuya ti-security ta heavy ngopfu wansika wansika phete fanele va xalo ka yizo swi swa vuhali ngopfu swi swa ku va swilo ntsena ti-security ta ku before va ku rindzeni va nyikiwa xikhongelo xa matimba ngopfu xa powerful ngopfu a khoma R5 kumbe a ku AK47 iva a kume xikhongelo xa matimba xa kusuka ka mfundhisi wa ndlala na valava vafundhisi va ndlala mfundhisi wa ku pfa nga nikeriwangi a pfa a gegagega tikerekini hikuva ku nga nikeriwanga ni n'wi lava mfundhisi i fana va mfundhisi wa sla as a vet hayi leswi hetelela swona I think we covered it so hi leswo guys loko ra mugweza subscribe hayi ni ta kombela mi klika subscribe Vamos,